ngeze ubu ngubu mu ntara ya Makamba ndagera ahantu ndakora ubuzi ariko abo nari ntuyemwo nabo bari abadivantiste umunsi wa karindwi. yego Niho rero ubu ngubu bahora bambwiraga ngo mbe ndagusenga bikantangaza cyane cyane ngo nkabyanga kubera ko ndabona kumenga none ubu ngubu twebwe twamenyeye kuwa Mungu ko ari we munsi wo gukora, yego bikantangaza cyane ariko nkaza ndabaza ibibazo mparira cyane tugatukana n'abo tubanye, ndetse narakoze n'ikosa rimwe ndasesa inzoga ku bantu ngo bagumuse ngo bariko bigisha ibintu bitari byo. Ariko ndagera igihe ndafata umwanzuro nti rero ubu ngubu nyereka ibyo bintu muza mutubwira ngo kuwa Mungu ngo ni kuwa mbere ndabyibonere munyereke n'isabato. yego Kubera izo ndirimbo ndazikunda cyane n'ubu naho mba ndi hose kenshi ndakunda kuzivuza ko zavuga ngo ntituze umunsi ngo ariko araje, shaka ngombwa rero ko nandi uwo munsi mfata gahunda yo kuza gusenga. Ngeze ku rusengero icatumye rero nca nkunda isengero ry'abadivantiste uretse izo ndirimbo nsanga abantu bahuduhura turi ku rugero rumwe. Ndebye mbona muri porogaramu zijya zigenda zikurakuranwa mu ishure ry'isabato ivyigwa byo mu gatondo by'isaha 5 mbona harimo n'abantu bangana jewe bariko barakora ibikorwa bitandukanye badakumiriwe. Mu gihe ahangaha mu yandi matorero asanzwe nahora ndeba mbona ko mwarimu yaba yambaye ikaruvate kandi intebe yicaye ko atawundi yayigeraho. Ico nobwira abantu nuko icambere twotangwa tukemera ko Imana ibaho, yego tukanayiha agaciro kwibaho ko ari umuntu agatangura kibaza mbega navuye nije niremye ukumbayeho nize nigize uko ko abantu bapfa jewe ngasigara tukagenda mu modoka isanganya rikaba dutangwe duha Imana agaciro n'ivyandiko byayo vyera. amen Hama duhede kubiha agaciro uzoca usanga umuntu wese yokwigisha ivyo yigije ko bisuzumisa inyandiko natwe tukaraba kuko nanje maze gutsindwa nabonye yuko no yamansaba nyereka ivyo bintu muvuze aho byanditse yego ko nari umuntu hari navuga amajambo menshi cyane ariko nkavuga nti iki ndemeye. Wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. yego nshuti mukundwa twongeye guhura kuri umurongo w'umucyo w'isabato, nongeye kukuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko Imana iduhaye amahirwe nanone kongera kwibona tukiri bazima, kandi Imana ikaba imfashije guhura na mwene data uyu nguyu ugiye kutuganira mu kanya tumaze kumuha ijambo. Ijwi rifite ikibazo, tumaze iminsi mu bikorwa by'ivugabutumwa mu gihugu cy'u Burundi twabatanganije mu minsi yashize, kandi aho turi buganire nawe naho twahuriye mu mirimo y'ivugabutumwa araza kutwibwira bihagije. Imana rero duhana umugisha kubw'ikiganiro tugiye kuganira. Mwene data ndakuramukije mu izina rya Yesu. Nanjye ndakuramukize mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero tuguhe umwanya kugira ngo wibwire abaduteze amatwi, hanyuma numara kutwibwira turaza gufata umwanya wo gusenga hanyuma tuganire. Ku mazina yanjye nitwa Nsengiyumva Remy, ntuye i Burundi mu ntara ya Rumonge mu karere ka Buyengero, nkaba nsengera ku isengero ry'intango bita isengero rya Nkizi. Hama nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite abana 2 n'umukenyezi umwe. Yego. Twahuriye hano kuri umusozi wa Musagara, turi mu ntara ya Bururi muri komine ya Matana. Utubwiye ko komine yanyu ni yihe? Ni Buyengero yo mu ntara ya Rumonge. Yego. Muri Rumonge. Ubwo ni mu yindi ntara? Ni mu yindi ntara. Yego. Twahuriye hano rero mu bikorwa by'ivugabutumwa, nanjye kubaza ngo ese harimo urugendo rungana iki kuva hano ujya iwanyu? Ngereranije nk'ibirometero nka 20. Uretse ko hari mu ikomine nsa no gutambuka gato kugira ninjire muri iyi ntara ya Bururi mvuye muri Buyengero, ndaca mu ruhande rwa Songa gatoyi nkayisimbukaho nkazamuka nkaca ndugira muri Matana kugera ngaha nageze aha ngaha. Yego. Mbere yuko tuganira reka ngusabe ubanze usenge dukomeze ikiganiro. Amen. Dusenge. Tugushimire uhoraho Mana Data mushobora byose, wewe wemeye ko abari kure canke abari hafi bumva ikiganiro tugiye kuganira n'uyu mwene data,
reka ndakwinge rero kugira ngo amagambo tugiye kwiga canke kuganira azotume benshi bahinduka canke bafata ingingo ibereye canke bayigiraho kugira ngo bamenye ukuri kw'ijambo ryawe data uzobukoze. Turakwiragije rero mu byo tuza kuvugana byose utwihangemwo nanone bibe ibizotuma abantu benshi baguhindukirira hirya no hino mu burere, tubisabye twizera kubidukorera mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Remy urakoze, washimye yuko tuzaganira kugira ngo utuganirize iby'ubunararibonye cyangwa se experience yuko Imana yaguhamagaye ikagutoranya ikakumenyesha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twaba turi kumwe kuri uyu musozi wa Musagara dufatanya kubwira abandi ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo kuri kw'iki gihe. Mbese ukuri kw'iki gihe kwakugezeho ryari, byaciye mu zihe nzira, byagenze gute? Ni ukuvuga ukuri kwa kino gihe kugira nze ngutahura, icya mbere na mbere natanguye gukunda ubu ngubu natangiye nkunda indirimbo z'Abadventiste b'umunsi w'indwi. Narakundaga ikorale bita Ambassadors ariko ntabwo nayisobanukirwa ko ariyo, nayumva ari indirimbo ncaguye mu zindi zikanryohera cyane. Wahura nazipanze mfatiye ku miziki kuko ntabwo namenya ngo ni iz'Abadventiste. Ariko igihe kimwe ngewe nayize amashure atanu abanza, ubungubu naravuye mu rugo ndata ababyeyi ngenda gushaka amafaranga, ngeze ubungubu mu ntara ya Makamba ndagera ahantu ndakora ubuzi, ariko abo nari ntuyemwo nabo bari Abadventiste umunsi wa karindwi. Niho rero ubungubu bahora bambwiraga ngo mbe ndagusenga bikantangaza cyane ngo nkabyanga kubera ko nabona kumenga none ubungubu twebwe twamenyeye kuwa Mungu ko ari we munsi wo gukora, bikantangaza cyane ariko nkaza ndabaza ibibazo mparira cyane, tugatukana nabo tubanye, ndetse narakoze n'ikosa rimwe ndasesa inzoga ku bantu ngo bagumuse ngo bariko bigisha ibintu bitari byo. Ariko ndagera igihe ndafata umwanzuro nti rero ubungubu nyereka ibyo bintu muza mutubwira ngo kuwa Mungu ngo ni kuwa mbere ndabyibonere munyereke n'isabato. Nibwo nabaha igihe kirekire ndashobora gutahura neza ko umunsi w'isabato baranyereka amasomo atandukanye, ibyo byose ndabimenya, maze kubimenya nca ndagumuko. Ariko igihe kimwe beza urusengero rumwe bari kugweza rero nza numva za ndirimbo zongeye kuvuga, nca ndabaza none ko ngubwo izo ndirimbo ni iz'Abadventiste? Atego cyane. Yari indirimbo yavuga ngo nimube maso, ya korale ya Ambassadors nyene, iyindi nayo yari Yesu n'inzira. Kubera izo ndirimbo ndazikunda cyane, n'ubu naho mba ndi hose kenshi ndakunda kuzivuza, ko zavuga ngo ntituze umunsi ngo ariko araje. Shaka ngombwa rero ko nandi uwo munsi mfata gahunda yo kuza gusenga. Ngeze ku rusengero icatumye rero nca nkunda isengero ry'Abadventiste uretse izo ndirimbo, nca nsanga abantu bahuduhura turi ku rugero rumwe. Ndebye mbona muri porogaramu zijya zigenda zikurakuranwa mu ishure ry'isabato, ibyigwa byo mu gatondo by'isaha 5, mbona harimo n'abantu bangana jewe bariko barakora ibikorwa bitandukanye badakumiriwe. Mu gihangaha mu yandi matorero asanzwe nahora ndeba mbona ko mwarimu yaba yambaye ikaruvate kandi intebe yicaye ko atawundi yayigeraho. Ubundi dusuye inyuma ubwo wasengeraga muri hetorero? Nasengera mu ihengero rya Pentecote. Usanga umuco umenyereye aho wakuriye utandukanye n'uwo usanze mu Adventiste? Wari utandukanye cyane, ariko kera mu byo natekereza mu mutwe wanje nabona ko ihengero rya Pentecote ari ryo sengero ry'ukuri ryitondera ibyagezwe n'Imana kandi rifise byinshi, ndebeye ku mubatizo no kumengo nta bishushanyo basenga no gukunda amasengesho. Yego. No n'ibintu biboreza n'ibindi njambona ko ari ryo senga. Ariko maze kugenda bansomera Bibiliya kuko ngewe maze kubona yuko nacinzwe nababwira nti nyereka icyo kintu aho cyanditse hama nkemera. Ariko nkurikije ibyo wambwiye Abadventiste aba Pentecote ntabwo banywa inzoga, ntabwo banywa ibiboreza, ariko wambwiye yuko hari abantu bigeze kurwanya abantu b'Imana ndetse bamenaho inzoga. Ubundi se ubutumwa bwa Pentecote bwo bwari bwarigeze bugira icyo bukora ku mutima wawe? Nicyo gihungubu nari namaze kuba ndabivamwo. Yego. Nabaye umuntu wiyo, ariko umutima ukagaruka ukambarira kuko ubwa mbere hari akantu ntavuze neza. Hariho igihe nigeze kuba narabwiwe ubutumwa ndabumarana imyaka 4 bw'Abadventiste ntarafata umwanzuro. Ndabisanzwe ndagenda no muri Pentecote ngo ngiye kubatizwayo.
ariko ntibyakunda kubera ko bwa butumwa naguma mbona mu byo banyigise bimwe bita igice ntabwo nabona ko ari igice nyene harimo ibidakwiye kuko naho ngubu ugiye kubaza ntabwo wakwishura ibyo babadide kuko bavuga ngo ngwemera ibiti kubwiye ngo wihane gusa ngo wizere ngo nta bindi rero nico cyatumye rero bimanza guca kure kubera urunganwe abo twagendanaga bavuga ngo wewe ngo urazimiye iki nibiki abo twakinana umupira cyane twatemberana guca amafaranga nk'iyo ngiyo byatumenga na menje sindi mugwaruka nkabo ariko haragera igihe ndafata umwanzuro wanjye ndihana ndabatizwa hari mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa gatanu yego tariki 27 nabatirizwe Nyanzarake umupaseri mbatizwe bamwita Harushimana Amon yego cyari ico gihe hanyuma ico gihe kimaze kugera nkabatizwa nashiye ntangwa gukora ibikorwa ariko rero ico nabonye nuko iyo umaze gutera intambwe ukihana satani we wacagaruka ibyo gukoresha biba bibi agomba gukoresha bibi gusumba uko utari bwizere ariko rero taragera kuri iyo ngingo maze kutubwira uko Imana yaguhamagaye guhamagarishije gukunda indirimbo usanga niz'abadive maze babantu warwanyaga ku buryo wigeze no kubamenaho inzoga none wumvugize ubushake bwo kwinjira mu rusengero rwabo maze kwinjira mu rusengero rwabo maze kutubwira ko wasanze gahunda zaho zitandukanye n'izo wari usanzwe umenyereye usanga bo mu kigero cyawe nabo barajya imbere bakabwiriza bagakora ibikorwa urabikunda ndabikunda cyane kuko byari biciye bigufirimo abantu bose nta kuvangura ko ari kurimo ngo undi muremure cyane haracyari muto yego ubukere busashoboye igikorwa niwe yagikora amen ubwo rero utangiye kuba mu itorero kugeza ubwo ubatijwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016 umaze kugira mu itorero rero umaze kumwizera waryo watangiye kutubwira yuko n'ubundi satani aba hari kugira ngo arwanya abantu b'Imana byagenze gute byakugendekeye biti ngubu nakubwiye nti urabona mu runganwe aho ngaho abantu mwarukanye maze gutandukana nabo gafata iyindi nzira kandi usanzwe tuzi ko Yesu yavuze ngo ukunda se na nyina canka webukana kabandi utisha ngo nta nkwiye yego rero kubwo ngubu kenshi mu isengero ry'Abadventiste ahantu hari umwisanzuro ubaza ikintu cyose rero twari twarabwiwe yuko atakindi kintu wamaze guhitamwo Kristo ukamenya ivyanditswe byera icyo bisigura n'ibyagezwe by'Imana 10 n'imyizerere y'isengero ko utandukana n'uwo muntu wese atizera yego heje ngo umaze kubimenya byarabaye ngombwa ko ngenda ngwana intambara ariko igihe kimwe natwe gutsindwa ikintu cyari cyarananiye mu buzima rero guheba satani yari yamfatiyeko arakunda kunwa ibintu ibiboreza inzoga ariko nubwo nayinwa nararandagwana intambara mu ijoro nayinyoye nkibaza ntungubu none ko nihanye nkabatizwa ariko se bonje ndabanziza inzoga yonyene ingurube ziraryose n'ibindi bintu byinshi nahebye biraryose muka inzoga yananiye guheba none bonje mwisengera ubu ngubu no banziziki kize ntangaha ngira mfate ingingo yo kugiheba ndagwana intambara bica birakunda inzoga ndayiheba byorose umunsi nsinya ntigeze ndabihebye sindosubira ca ntangura gufata ingingo yuko nk'abantu bo mu rungano twahora tujana no biheba dusubire kujana nabo tumaze kutajana nabo byaciye bihagarara kugera uno munsi nta kintu cy'inyota kikiri muri jewe ubu ngubu icyo ngwana n'intambara zindi atani ibyo kurya byaba nk'inyama canke ibyo biboreza ibizira byo urumva nari nabisezereye hakiri kare kuko ndibuka umubyeyi yambyaye ari we papa yambwiye yagiye mu kaguriro cyangwa ku isoko gusuma guhaha ariko rero ambwira ko yari yingurube yamumereye nabi nkaba narigeze kumva n'iyindi nkuru ivuga yuko ingurube uyiriye igutera intandara cyamvuga nti ubu ngubu rero ngiye ingurube nayihebye ntaraba n'umwizera kuko namaze kumva ko genda atinya umuntu agwaye intandara ni uburwayi bufata gute ni uburwayi bufata umuntu akiyoca mu ziko mu muriro cyangwa ku mabuye
mu kinyarwanda ndumva ari igicuri aho kigufatiye kikagukubita hasi kikagukubita hasi uretse gusa ko atarabuze kukuvanaho utamenya niyo yego rero nce ndayankakiri kera ntariyumvira ko ari n'igihumanya ariko icyo natindeho cyane kandi mugabo naco atani cyo cyangize nagomba kubimenya ko ubumenyi buhagije byabaye bijya bintu byavuga ngo byarahumana biboneka ari muri mu byakozwe n'intumwa aho Petero berekana ngo yarabihumanuye ariko atabwo ari byo nagiye kubisobanukirwa mu nyuma ko Petero yavuze ngo ariko je Imana yanyeretse ko ata muntu nkwiye kwita ikizira cyangwa igihumanya ndabona ko Petero ibyo yahawe atigeze abishira he mu kanwa ngo abirye kandi yarasonje ndabona ko ari ukuri ibyo byose nabitinze ko cyane ariko byaragaruka muri jewe mu ntambara nagenda rwana yego ngira ngo ayo makuru ari mu byakozwe n'intumwa igice cy'icumi igice cya 10 aho Petero yahawe iyerekwa cya 10 uhereye ku murongo wa 9 aho Petero yeretswe igishura cyuzuyemo ibizira akabwirwa ngo baga urye Petero agasubiza ati oya mwami kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri iti by'Imana umanuye wibyita ibizira biba bityo gatatu icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru Petero ntabwo yabiriye kandi ni niyerekwa nibyo niyerekwa ntabwo icyo kintu cyari cyaje mu by'ukuri nandi ubu ngubu nakiranira babiryaga mvuga ngo ubu ngubu rwose ngo byaraziruwe ntabwo ari umurongo wazo ubinyereka n'uryo uvuga yuko ngo ngewe Imana yanyeretse ko ata muntu nkwiriye kwita ikidira cyangwa igihumanya byumvikane ko ari ubuhanuzi bwerekeza ku banyamahanga nk'uko ijambo ryabivugaga yaragiye gutumwa kuri Koruneliyo abantu benshi bajya bafata ukuri nk'uko nguko kuri ku ijambo ry'Imana kuvuga ko iby'Imana yaziruye yayise ibizira byamaze kuzirurwa ariko kandi ijambo ry'Imana ritwereka ibizira ibyo ari byo n'ibitazira ibyo ari byo ijambo Paulo yabwiye Timoteyo urwambere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza wa 5 mu buryo bw'umwaka ku murongo wa 4 kugeza wa 5 hatwereka yuko iby'Imana tudakwiriye kugira ibyo duta kuko tukwiye kubyakira nishimwe ariko kandi tukaba twizeye yuko ibyo bintu byejejwe n'ijambo ry'Imana hamwe no gusenga rero abumva aya makuru nk'ubu buhamya bw'uyu muntu w'Imana Remy wigeze kuyobagurika kubwira isomo dusuzume turebe iby'ijambo ry'Imana ryejeje ubwo nibyo byera nibyo byera maze nidusanga byera dufate umwanya dusenga dushima Imana kubw'ibyo maze tubirye dushima Imana ishimwe cyane amen ubwo rugamba waje kununesha rero rugamba rw'inzoga uri kutubwira ubu ngubu uri mu murongo ndi mu murongo rwose haba kubw'ibyo byose nta kintu na kimwe gihanganye nacyo uretse ko ubundi ko nshaka kumenya ibyanditswe byera cyane bijyanye na rya somo ubu ngubu aho duhari iboneka ariyo muri Yuda umurongo wa 27 n'amba atari wa 28 kwiyubaka ku byo kwizera byera cyane Imana igufashe cyane nibyo nifuza aho kumenya kugira ngo ntere intambuko ngere kukugoroka Yesu yoba nyifuza none ikibazo ndetse tugana ku musozo nabaza nti mbese nicyo ubwira abantu b'Imana barwana urugamba nk'urwo wigeze kurwana bumva abavuga ukuri kw'iki gihe atari abantu beza watubwiye ko wigeze kubibasira ukabamenaho inzoga nibyo ariko nyuma ikimana yagukuruje nuko yagukuruje indirimbo wakundaga maze usanga ni n'iz'abadivantisiti byoroshya umutima wawe kugira ngo ujye kumva kwa kuri kandi umaze kukumva kuraguhindura mbese nicyo ubwira abantu b'Imana bakirwana urwo rugamba rwo kudasobanukirwa n'ukuri kw'iki gihe rwo kugira urwango rudafite aho rushingiye gusa wababwira iki ukurikije ubunararibonye wanyuzemo icyo nababwira ni iki icyambere tumanze tumenye yuko ijambo ry'Imana ridasobanurwa nk'uko umuntu abyishakira amen kandi twige gukoresha handitswe ngo cyanke tumenye yuko iyo umuntu asomye mu byanditswe byera ariyo Bibiliya tumenye ko atababeshe yego ko ngiye nafasi igihe kirekire mparira mvuga ngo ntibibaho nita abantu abasazi ariko ndakuraba mu nyuma ntimbega koko kwiyi Bibiliya benshi bavutse bayisanga uku yanditse aba bariko bambwiriza ibi bigende gute ndafata umwanzuro ndavuga nti erega ikiza kutwisha twebwe ubu ngubu ntitwigera twiyumvira tuti none ibi bintu bivugwa ni ibyo umuntu yiyumviriye cyangwa se ni ibyo yiyandikiye ni ibyo yatoye mu ibarabara byavuye rero maze kuba bimeze uko
ico nobwira abantu nuko icambere twotangwa tukemera ko Imana ibaho tukanayiha agaciro kwibaho ko ari umuntu agatangura kibaza mbega navuye nije niremye ukumbayeho nije nigize uko ko abantu bafaje ngasigara tukagenda mu modoka isanganya rikaba dutangwe duha Imana agaciro n'ivyandikwe byayo vyera hama duhede kubiha agaciro uzoca usanga umuntu wese yokwigisha ivyo yigije ko bisuzumisa inyandiko natwe tukaraba kuko nanje maze gutsindwa nabonye yuko no yamansaba nyereka ivyo bintu muvuze aho byanditse ko nari umuntu ahari navuga amajambo menshi cyane ariko nkavuga nti iki ndemeye kugira nemera isabato byonyene ndaba ntakarorera abantu bariko ratwumviriza no kuvuga ivyo kuvuga ngo kuwa mbere w'imisi ndwi ngo isabato ngo isize ngo ibiki ntabyo nemera mugabo kubera nzi yuko ibwirizwa ryavuga yuko atagihwa dukwiriye gukora baciye baba mu kunyereka ahantu Mariya agiye kumva ya Yesu agasanga yazuse muga kamwihisha ari wari mu mirima cye niyumvira ikibazo cyade mu mutwe none kugira ngo uyu muntu aze mu mirima ari kwisabato yaza gukora yiki cye ndasindwa kandi urumva aho nari kubitahurira horose siho nabitahuri muga kakantu kuko Yesu yihize nyina wiwe akada mu mirima tukatuzi yuko kwisabato atamuntu yada mu mirima kandi atangenda umuntu yagenda ndende byabaye ngombwa ko ncanze yindwa nti kweri umunsi w'isabato urabaho kuko hataba ari kwisaba iyo haba hari kwisaba atari kwisabato yaba hari kwisabato ntiyari kuda mu murima kuko yamubona nk'umuntu yibereye mu mirima gukora mubwira ati nimba ari umuntu wankuriye ngaha umumpereza rero turakwiye kwiga ibyanditswe byera na cyane tubaza tugasiguza tukanasabana na mpwemu yera kugira ngo adusobanurire n'ahandi utemera ibyanditswe utemera ibyanditswe byera ngo biha agaciro ibyo bo kubwira byose ubona ko ari imigani canke umuntu ari umusazi ngira ngo ku mucyo uri gutanga n'inama utanga ni z'agaciro gakomeye cyane kwikomeza ku byanditswe byera kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose kuko Imana nyine yaraturemye irangije iduha ijambo ryayo turyikomezeho rero mbere yuko dutandukana ndagira ngo nkubaze ikibazo cy'amatsiko batubwiye yuko iwanyu ari mu ntara ya Rumonge watubwiye ko wakuriye mu ishengero ry'abapantekote kandi watubwiye ko wize primaire noneho uza kuva iwanyu ujya ahandi mbese kuri kw'iki gihe uko kuri kw'isabato wakumenye iwanyu cyangwa wakumenye aho waragiye gukorera ntabwo nakumenye iwacu kuko n'ishengero ryari rihari ryari rimwe ryari ryavananye ryashinzwe n'abo mu Cibitoke ntibari bakirikomeza cyane kuko bari basubiye iwabo ariko demaze gufata urugendo rwo kugenda gushaka ubuzima mu ntara ya Makamba nasanze hari abizera niho nahuriye n'itorero noneho ikibazo nashaka kukubaza rero itorero ry'abadiventiste ukuri kw'iki gihe mu ntara ya Rumonge aho ngaho uvuka inkizi bimeze bite abantu b'Imana bamenye uko kuri abantu b'Imana bamenye uko kuri barahari ariko si benshi cyane uretse gusa ko uko handi ibikorana bigenda bikorwa kugira ngo abantu babibwirizwa ari benshi babimenye uko nko mu ikomine uhuye hari amashami naho nyene nka 3 arimo abantu nka 10-15 canke batanakwira urumva ni bake cyane haracakeneye ubufasha kugira ngo naho habwirizwe abantu batahura ukuri kuko benshi uraba pantigoti kandi nabo abapantigoti hariyo ikintu dusa nabahuza gito nico gituma rero nk'ubu twaronsa badufasha kwagura umurimo mu karere k'intara ya Rumonge byokunda ukuri twamenye nabo bakakumenya tukakubasangiza kugira ngo Yesu agarutse abazomusanganira mu ntara ya Rumonge bazobe benshi amen impamvu nkubajije icyo kibazo nzi ko wazanye na pastor wanyu n'umupionnier ni nawe hoze ayobora hano yaratuganiriye ubushize Pastor Celestin yatubwiye ko abantu bamwe muriye ni wanyu nibyo ariko mu ntara yose intara ifite amatorero agera muri 7 iyo ntara ifite abizera 65 murumva yuko ari ibintu bidasanzwe mu gihe twebwe nko mu Rwanda hari itorero rimwe rifite abizera basaga 2,000 none ngo intara yose ifite abizera 65 murumva yuko umurimo ukiri mugari kandi ndashima Imana yuko iri guhagurutsa abantu b'Imana kugira ngo bajyane ukuri kw'iki gihe kure Imana izadufashe kugira ngo namwe Imana ihagurutse ubwoko bwayo bajyane uwo mucyo no muri Rumonge
kugira ngo abantu b'Imana bamenye ukuri kw'iki gihe. mm, Matayo 24:14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhamya bwamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ku isi. Rero muri ayo mahanga n'Uburundi burimo, Bururi turimo irimo, Rumonge tuvuga irimo. Imana dufashe cyane kugira ngo uko kuri kugere ku bantu b'Imana. Sinzi niba hari ikindi kintu waba ufite ku mutima ushaka kutubwira kugira ngo dusoze ikiganiro. ariko icyo nasaba nanze kugira nsozere ko nuko ubu ngubu iyi groupe umuco w'isabato natwe yatwiyumvira ko ikaza ikavuga ubutumwa kugira ngo akarere kacu mengo ntibaratahura ukuri kw'iki gihe ngo bamenye ibyanditswe byera cyangwa amategeko y'Imana 10 bayasobanukirwe neza, nubwo mu yandi madini basa n'abajya bigisha ngo bamenye isabato iyo ariyo. Nanone n'ibindi bitandukanye bya bizira kuribwa byose benshi ntabyo batandukanya, bo babona abigisha babo babigisha titahe bikaba birakwiye. Ariko natwe kuvuga twavuga aho tugeza tukabwiriza tukerekana ukuri kwacu, ariko kubera tuba turiko tukuvuga turi wacu kenshi ntikwemerwa. Ariko babonye nk'ishusho nka mwebwe muteye intambuko mukava mu Rwanda mukaza kubwiriza iwacu, barashobora kuvuga ati none abo mu bindi bihugu bariko bavuga nk'iby'abarundi kandi bavuga ibisa bimwe. Abiwacu batwigisha n'abavuye mu bindi bihugu bigisha bya bindi nyene, kuko dusanzwe tuzi ubutumwa bw'Abadventiste ubuvugwa mu Rwanda n'ubuvugwa i Tanzania cyangwa muri Kongo bwose ni bumwe. Twasaba rero nk'uyu muco iyi groupe umuco w'isabato kugira ngo natwe izogera igihe twiyumviye ko yongere nadusengere kugira ngo nabo twirirwa turabwiriza baze barabitahure batera intambuko nabo. Intambwe ya mbere tuba twayiteye, kandi n'indi Imana nidufasha kuyitera tuzayitera, ariko tuba duhamagarira abantu b'Imana aho bari bose kugira ngo bamenye yuko umurimo ukenewe. Si ngombwa ko twe tuza, cy'ingenzi nuko ukuri kuvugwayo, uko Imana izabishima, kandi Imana ibishimye natwe tukavuga nabyo tubishimiye Imana. Reka dusoze n'isengesho. Data, turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rutangaje rwakomeje kuturinda kugeza ubu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye umwene Data Remy watoranije ukamuha ukuri kw'ijambo ryawe, akaba ari guhamiriza abatuye isi bose yuko hariho ijambo ryahumetswe, ijambo ryo kwiringirwa. Izina ryawe rihimbazwe. Amen. Reka bumvise ubuhamya bwe bakorweho nawe, kandi ngo urwana urugamba nk'urwo yarwanye umutere kunesha, yemezwe nuko atari uri muri iyo nzira gusa, hari abandi bayimubanjirijemo. Niko dusaba Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.